syukur nakaslem jong unausan. Kinohikai School SSA hapo kasyatri jong ko All Meghalaya SSA School Teachers Association mentakasngi ke khat khandai terik urisau arajar arpusau kila berngem bantur sa secretariat na marka sarkar kampen sngap yagi jingdawa jong ki. Habaya keren berkinong thok hubor na kalyong presiden jong kaseng uba Peter Terniang Ulayatho bahadin bakila syong kat kendai singilenter bandawa na kasorkar ban penkeu no yako tulop jongki Henry kumbaka sorkar kampen sngap bat kaya ilong kuman nakalyang kinong hikai haka arpulai terik kinwan shaw yala ki paranong hikai kiba syong hamadan malki bat labo jingmut bat kin let bet ha secretariat Shushu nakalyang gini-ginong ilam gila khot yala ki paranong hikai ban wan senran lang yaki daga bakhang no yaki school jongki bat kinturu yaki seng bapher bakin wan ban senran lang. Haga kerteng jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association haga ni ka janmir ka bamenta jongka kat khandai terik benai Oktober arajar pusau. Haga ni ka sngi ngilaya penlong yaka General Executive Committee meeting. Haga ba kinu hikai nak leng jongka Rikasi Jaintia kila awan pada shimenta bani perkhat naga benta banang penklan cucu ya ka jingaki jongi nang di shikamat hadian bangila syong khat khandai sngi lenter ha ka dikajaka bad ngi dawai ka sukar bakat ki uno ya ka tulop ka jugi nrei kumba ka sukar kamdon skor kala kalod kampen sngabi ai tina mar kata kadaw nakale jongi ngila ya shim da kawai ka jingmut ngilerai da kawai ka jingmut ba nginang penklan cucu ya ka jingaki jongi nadu ka dikatayo ka banwan ti hak arpulai terik kilerai da bor khoi kinikai jo benai Oktober arajar pusau kino hikai na keleng kari kasi jaintia bat Nagaru Hills kamtam kinwan hangni banwan syauno yangi kino hikai ki basyong hak di kamadan bat kilej onno hakmat kas ketriat bat ngin yamach nang ni nginelait nang ni kum shimman shipara bangi dawa ya kadi kahok kajungi na kasukar namar kasukar kamshim lali hadu kamshim lakhot yangi bade kren hadu kadi klimat ka bamenta ta nakalin jungi kinuikai kibadon ha kani ka malki ground ni khot ngi wer ya baru khot kinuikai kibadon po Meghalaya bakin sumha ban khang ik school ke jongki ha katai ka art playtrik one is nok tilang ban ngi khot yaki bahi yang asem khot yaki perlok ki parajor ban wan senran lem yangi kumjuro nakaleng kiseng halang ki paper kilong kin sadon rengkat pangi ban kersan lem yangi ban laj onno yangi nang kediga jika hangti hakmat joka sekretariat hai kabari ga general meeting ka bang ilasyong menta kasni ngimshim la yakren yakinu ki way pat ki agenda lani ki mat henry ngilekren bai tang hai kabari kani ka enhancement ka bang iladawa par ka jingyong ki jongi ha ka di kamadan ka bang ngimla syu ban syong sa hangdi I kumba larang syong hangni ka sarkar kam yu yangi tina kata kadaw ngilarai ba ngin lay no bet chapo sekretariat longkat balong jagat kat baja kini kai berkhot kin sali on yangi hangthi ha sekretariat nadu bangila wan syong hangdi haka shitrik jong menta ubnai kampaton kata ka jing phakang school ya ki no hikai lani ki school paper hapo ka jela Meghalaya henry ngila shu ya bujeli iwai hadian iwai no hikai idiwai non ha school iwai inwan ha kanika madan malki ban ya syong kelain mengor nak benta bandawa ya ka hok jungi na ka sukar